Tautona Advocate Duma Boko o tla tlhola ntshitse pego ya botsogo jwa setšhaba tshokologong eno. Tona wa lephata la boatlhodi le kago sešwa ya magolegwa a simolola tiro ka go baya pele mananeo a tla diragadiwang mo malatsing a lekgolo a puso e ntšha. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Zebras se tla tlhola se thulane le sa Egypt mo motshamekong o mašetla go ka bona phenyo kgotsa ntlha. Wa se dumela wa mokgadi gantsa BTV News mo sengwa gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile. Ke bidwa Regional Richardson a re simole jaana. Morago ga dikgwedi go le dikgangkgang ka seemo sa itsholelo sa lefatshe leno jaanong tshokologong eno kgang eo e tla sedimosega jaaka Tautona Advocate Duma Boko a tla bo a rolela setšhaba pego ya botsogo jwa setšhaba ya ntlha ya puso ya gagwe. Go nnile dipego tse di farologaneng bangwe ba re lefatshe ga lena madi mme banka ya setšhaba e ganeditse dipego tseo e supa fa bothata e le tiriso ya madi e bile theko ya diteemane e phutlhame ka jalo go sena letseno sentle ka jalo go solofetse thata gore pego ya botsogo jwa setšhaba motshegareng ono e tla itsise setšhaba ka seemo sa lefatshe le leng mo go sone mo go tsa itsholelo sepolotiki le matshelo a batho go ka ritibatsa maikutlo a bone. Mo nakong e setšhaba se eleditse go utlwa gore dikgang di tshwana tsa letlhoko la ditiro di tla rabolwa jang le gone gore puso e ntšha e tla diragatsa ditsholofelo tsa yone tsa fa e ipapatsa pego eo e tla rolwang ka nako ya bobedi mo tshokologong e tla bo e le ya ntlha ya palamente ya bolesome le boraro morago ga ditlhopho tsa setšhaba tsa kgwedi e fetileng. Re sale fo Tautona Advocate Duma Boko o gakolotse matona a puso go ikgapha mo ditirong tsa tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo a gatelela botlhokwa jwa go direla dilo mo pontsheng. Tautona o buile se maabane jaaka ne a ikanisa matona a le marataro le bathusi ba bone kwa ofising ya gagwe go digela palo ya khuduthamaga ya matona a le 12 ke gore 18 ke ikantse khumalo wa bega. Matona a puso a mašwa a 12 a na le maitemogelo a kwa godimo a go solofelwang a tla ba kgontsha go dira tiro a bone ka botlalo. Tautona Boko o ba lemotse boikarabelo jo botona jo ba bofilweng a re tiro ya bone ga se go etelela pele fela mme gape e le go ngoka tshepo ya setšhaba. O ba gakolotse go tsaya boikarabelo ka nako tsotlhe le go jwala mowa wa go direla dilo mo pontsheng mo maphateng a bone. There will be no corruption. First, because I expect that we will uphold the highest standards. But secondly, and more critically, we will put in place very robust institutions and practices that will ensure that there is no corruption, because we have to do this. So that even as we police ourselves, we must always know there are institutions and structures that are exerting influence and providing oversight and ensuring that we all stay on the straight and narrow. E re go ntse jalo matona a puso a kgothaditswe go dira ka botswapelo le boineelo. We have to deliver in the shortest possible time. And when people come to us demanding answers, they don't want them today. They don't want them tomorrow. They want them like yesterday. So we are running, chasing after time. And so we need to appreciate this. We will work with public officers who have been in their positions. We must accord them due respect. Tautona Advocate Boko o solofeditse matona a kemonokeng ya gagwe mo tirong ya bone le gore ba tla tshwaraganela dikgwetlho tse ba kopana le tsone ba le sopo sengwe. Ke kantse khumalo Botswana Television Gaborone. Tona e sa tswang go tlhongwa ya boatlhodi le kago sešwa ya magolega re Nelson Maotwana o letsa a kopane le bagolwane ba lephata leo go utlwa ka fa le ntseng le tsamaisiwa ka teng le go utlwa ka mananeo a saletseng morago a bagolwane bao ba dumelang fa puso e ntšha e ka diragatsang mo malatsing a le lekgolo morago ga go tsaya puso ke Lebogile Radipotsane.
Rera maotwana a re malatsi a ntlha lekgolo a puso e ntšha sebaka sa go diragatsa mananeo mangwe a seletseng kwa morago go supa ga ena le bokgoni boletse ga puso e sa tswang go thomiwa e dumela ga ditshwanelo tsa batho di tshwanetse go bewa kwa pele ga tsothe o supile ga lephata la thokgamo le ka go sešwa ya magolegwa le ta gagamatsa mananeo otlhe a direletsweng go totomatsa ditshwanelo tsa batho le go netefatsa ga di tsamaelana le tse di beilweng ke lekgotla la ditšhaba. 100 days there should be a direction of where we are going. Confidence in you that you will create a working environment that will facilitate me and my assistant minister in delivering the mandate of the ministry and to take our country to greater heights. And I want to repeat what Mr. President says. Malatsi a makgolo go sena go tsewa puso go tshwanetse go supa gore tsela go tsewa ehe jaaka setse go builwe ga rata go lwantsha ope ka mo ke kopa ba maru ja gore mananeo a ntse a dirwa jang mo lephateng to disclose any and everything else so that we can also make decisions based on facts and the law, not on arbitrary issues. Bagolwane ba lephata ba ne ba le kudisa tona ka mananeo a ba dumelang a ka diragatswa mo malatsing a gaugi a tang kana without funding. Kgang e kwa lephateng la dikgolegelo ke lethoko la madi a ka thusang go tsamaisa mananeo ka thelelo jaaka go jesa magolegwa. How do you keep people when you cannot feed them? Currently we operate on a manual platform, but once with the court management system coming fully online. Mo bogompienong lephata le dirisa dipampiri thata ke letse ke go